beta sumanao. Nagagit niyang Alberti natari patong itidingwen pakuliran ang nasken atuladen awan kanyan at bandog inadoleta at sumalog oray maka sinit pa itipudon nakarat kadalata oray alda sa gubanit na agpastro ng itipan nakainanana. Alberting sala sumang peto ti malemen natikayat na rumang ay panabiyagay mungalpas tirara epen apa nagbirok pangketanen ala tiro dandanin panagkaabaten yang apay tanaliday taabagam nalpay itinaamwam ti presyo iti pagay ni Uncle Berting di pa yumisem na perfect di nakiinumin ngayon ko na sumulitak lunex grabe sumarunuwa pa nagkatalon la efek sikakit ni maton doble pa ti presyo ti abono awan pa'y kita ng regasyon de gasolina iti panuno ni Uncle Berting nang saldan taltalon di na nisa ang masakan tati makelen iti pamilya tati baro nang agpas-pasakit ng asawa nagragsak ti pakasan na balisaritang ngayang nalakon na ay may sanga editarya kasta ni Uncle Berting sala sumang peto ti malemen anya narigat di malarumang ayen adap ko ni Uncle Berting isipayan ang pagpagkansen ala tiro madlaw lumakayen adamay sa amalem nakita ni Uncle Berting nakatugaw agam kape nakamuleleng awanen iti matalon inaamin analakon awan peget ken kwanen mangtaripato napanagugot iti kamutin iti sumangpit si malibog at ni Uncle Berting dagiti anak na agrama na buko na nagdaran na daan na panding misita dakkel nagbaliwang dagiti anak na iti kinagaget imaladaken kwa na doktor ken abogada ni Uncle Berting anyang atang ubrana basta ni Uncle Berting